بله تماشاوان هجا هر لسر جوینن کو لهرما کردستان جوینن پارتیا یکتیا کرد لسوریه کوتین انجام دان هر وها سبارتی دخیانیا کو بلاف کرنه اما وان جوینان و دخیانیا کو هاتی بلاف کرنه بهتر لگل میوانی مع عبدالصمد خلف برو انجام پولیت بیرویا پارتیا یکتیا کرد لسوریه گنگشه بکن ماموسات بخیراتی ماموستا کمیته آنابندیا پارتیا یکتیا کرد لسوریه هجمارك جوين انجام دان لهولري لهرما كردستاني وهجمارك مجار گفتگو کرن اگر دست بك اجمر بحث وان مجارم بك مجارين سركين كوهاتن گفتگو کرن دجوين ودا چون بله بخوا جواتك نورمال بو يعني و معنا لدار دكبه بارتيا ميكتي تایبەت ئەو جواتایش بۆم کاربن هەواریش دەرە پشتی دەمەک درێژ ینی پرسکرێکی ئەو لە کاری گۆل هەرێمی هەن چەمە ماکاری بوو بە هەورێ بێ شێوایەکی زیندی ئەم هەفتۆڕوونین مژارە سەرەکەش خۆ سەری وێنە ئەو ڕەوشە سیاسی ئاگۆ دەڤەرامەتێ دەرباسە سووری بتەوایی و هەرێمی کوردی بتایبەت گۆتێ دەربەست بن و ئەو ئاستەنگی و مەترسیە بۆ هەنێ لەسەر ئاستا سیاسی ما بفرهی ام لسر سکنین اف کاروباری گو انجمن اجتماعی کردید کو ام جو پارتیک جه پارتیا رسانی دندری و انجمنی دم دکن تایبەت جی دمی داوید لسر اف کمیته نوچه بونه اف دستیا دانستندنی کمیته دستوری نونری میچه دریا هماهنگی دندری و کمیته ده هنه ایگو بناوی انجمن اجتماعی کردید هنه به چه شیوایی ام کاربن دانستندنی و تکلیا به هفر بکن و بوان حوالی ما کارمند و شریکی قوم دندری به پلگی گودنا مواناده وقت پلگو وثیقی گودنا مواناده هماهنگی هبن چه گریدایی بن به کنگره ریاضی دوابه چه گریدایی بن نامو و هماهنگی ده ام کاربن امون نری خواه دندری ویده برگریه بر دوزا کردی بکن تنی ام تکس بکن سروا پلگی دنامه ده اوی هاتنه و ام کاربن تبعی یعنی وقت فشارکی بکن لسروانا بو اوجی مره برگیریت برباد وزاد بکن. صدم جه چه بکو جوینا و لهرما کردستانی هاته انجام دان لنوا کردستان سوریه؟ بقول يعني ام بخوا بلكي جوینا يكمين اقو ام لهرما كردستاني تكن اوجي بشتي دمك دريج يعني جي او ظروف كاري او لكاريه قو ماني كاري بو حواليش درفه تایبەت هەوالی مەی ئەوروپا هەوالی مەی تورکیە و نەرێوای گۆ حاضر بوون مەخواست ئەم جوینێک زیندی بکەم بەهەورێ ji بۆ ئەم کارە بم بفرەهی لێ سەرڤا گوهرتنێ بلەزی گۆچێ دەبن دەهرێمێ دێ و ئەم نەرینێ خۆیان بدن خویانیکردن و هەروەها جوان نەریناکار بن ببن ئالیکار هەندێ ئەنجومەنێ دەگۆ ئەم پێک بینین باش مامۆستا ئەگەر ئەم بەحسا داخوایانیە کو جالی پارتیا یکتیا کرد سوریه هاتیه بلاف کردن بکن دوی دخیانی ده هاتیه کو رژیم اسد اصلاًگیان لپیشا درست کردن دستور سوریه یانو داد که او اصلاًگیان کو رژیم اسد درست که لپیشا آوا کردن و کمیته دستوری بچرانگینه و کیجان با آلیکاریا کیجان آلی او اصلاًگی تنه درست کرد دیاره اویا ج دسپیک دی یعنی رژیم سوری برای خانه در چهار سرکرنا سیاسی او نرینامه با کنجمان اجتماعی کردی و بریجی کر آلیه چکداری و آنها جی دخوازه آستانگیال پیشیا دانستندنی سیاسی بکه تایبەت جی کمیته دستوری گو آنها بکارتی او به یعنی او هزا خوش و آلیگری خود دستوریم تایبەت جی هنزانیم یعنی هزا روسینه و ایرانین و میلیشیات خو ایگل پیشنا رژیم سکنه جبرگولو رژیم دخوازه و وکو دانستندنی چه بون ایگو دوا هرمی گوگوتن راوستاندن عشر گو به رژیمی گلک دستکفت کردن تایبەت او آگو سکنی ل مسئله ادلبی آگو دنابینا ترکا و روسا چه بگو آنها چهار سری که جر بین آشتیانه جبولو رژیم نخوازه چهار سرکنی سیاسی بمشه به آلیگریا پیشگیری خو و بلکی به نرمبون و سسپونا هلوستا و نزلالیا پروژه امریکی دندری هرمی ده تایبەت جی ده هرمی عالی روجاوای فرادی ده. باش مامۆستا نرخاندنا و جقوناغا بوریره نوکو پارتیا یکتیا کرد لسوریه وکو انجمن اجتماعی کرد لسوریه جرچی نچاود نرخینه ام وقت انجمن اجتماعی کردیش خوش دست پیکه دوک مگو ام چهار سرکرنا سیاسی رنه آگو دبن چافدریا هزینه نافدروتی و نتوی یک بونی ده و ام بشدارن جی دست پیکه ده همه عالیاده یک جیجی لهیلک ده ام کار کنم کاربن یعنی مالا کردی و کنجمن اجتماعی کردی مالا کردی آوا بکن نزیکایی ورگر نه آد عالیه
يعني تفكر سياسي كردي نرينا تفكر سياسي كردي دفي قناغا أورتا ده السياري أمتي درباس من تايبتجي بازاري قون أها دبن لسر كوج بو كوميتي دستوري أم كاربن نزيكي هفدو بكن لأنها يعني دوزا كردي كريزا سوري جو دريش كرنا وينا كريه بيتر بريار جدستي ريجيم جدستي ريكبريه جداتي دركتن بيتر انها مناطق نفوذ وكم جير بيجن شد من نابينا روسا وامريكا دي افي قلنا في ناكرني روجهلاتي فرات وروج افاي فرات وهذه هرمي جيغورو لكواي خرد هندري دهج دسبيكي دي ايران كيلكا ريجيمي ودستي وردانا تركاج عليكي دي هندري ويناتن افانا قش اشتني جو برزغريك بن لهمبر چار سركرنا سياسي باوريا مد حطاني في قناغا غوتي بيتر يعني هذه ناف دولتي وهرمي اداره في كريزا سوريت كرن انها ببرداوي دي جو چار سركرن ببه دي كوميتي دستوري دي بيتر جو كاربن دبن شعبديريا نتوي يعني اركي انا كسيت بيدا من هذا تشيج بو ديتنا چار سريه كي انجي چارهي كيج دوزا غالي كرد لسوريا بينا تشي انا كسي انها ام يجي ام كاربن دناف خد دناف خويدي ام افا كنا مال كردي افا بك بحلوسه خرد بروجيك مي نتوي زلال هبه نارينك مي سوريا وك ام ددن خوياني وش دسبيك جما قوتيد هما هنجيده سوريا فدرال هبه ب يعني ديمقراطي برلماني علماني جو هبه دهندري ويد چار سركرنا پرسا كردي دي دستوري هبه دوزا كردي وهرمي كردي ده همه كردستان سوريا ده جيبي بالكيلكا ما في نتويندشي نسوريا وك دما درباس بويه نافندي به او داخواز ما يدهندري ريكبريت جي ام في داخواز يتكن وان هاجي وي نونري ما برغيريه بكن دبرده باش ما مستا اف داخواز حتى چرا ديك ما في كردان مسو گردكه ما في كردان دما كون داخواز فدرالي ديمقراطي برلماني علماني دولتك امي برغيريه بربكن دي حمه تشجيه نونري ما دهندري هم تايبت جي انها دهندري في دستيا دانو استندني دي ودهندري كوميتي دستوري دي او جبر تجربه جو ملت روج افاي نافينت درباس من سوريا تايبت ننافنديك دفي يعني چارسرتين ننافنديك سياسي جندري في ولات البيج بر ولات كي برنتوي ولات كي بشتافي قوي بشتيفي قسوي رانيا وشيبوي جبولوجي او داخوازا مي او داخوازايا كوميتا ميدان استندني ايغو تيكليات كي بكاري خوي دبلوماسي بحمد دولة وهرم وإخوة رول دهندري كريزا سوريدي أفي البروانا داتيني جبولو جي أمي حطاني داوي برفانية برفينات بكن جو أمكار بين فينا بيك بينن ما في ملة كرد وحمنة توي دهندري باش ما مستا درباري داوي بيشاتين دفرا روشالاتي چمي فراتيو ويرشكرنا تركيا انجي أرمان كرنا تركيا جي دفرين كرديرة تشرو فاجيرتي كرن قريان رينات أنها قفي جو تركي تكبر سيجي ودي روج هلاتي فراتي دي جو انها بيجي درباس كرنك لشكريت هندري ما ترسيك جدي شيء تكبر سي جبولو جي انها انجمنا الاجتماعي تي خوياني كرم وقو مات داخوياني دي داخونيا خوش دا انجمنا الاجتماعي كاركي دبلوماسي فربك نا فايزينا دولتي دي جو اف وك نمونه تجربه عفرينه يعني اجل هي سيناريو عفرينه دوباره ببه ما ترسي هي يعني ممكن يعني كاربن ظاهري ما جهف جدابكن يعني داليه جريسبي دي داليه كوباني دي بلكي جبر انها مرا يعني بيت حسهن بهن جو امريكي دانوستندن وتكلي هنكي بهرمي تركير هنه وجبر ولوجي انها بهوريا مدسكارم جالي كي دبيجم جبهه دي خستن فيدما اوارتا قناغا قومتر درباس بن قولي فكر كي سياسه خوره وش ممارسات خوره بكي او تجربه عفرين دوباره نبي وكاربه زمينه كي اوا بكي جي دانوستندنه كي قو فكر يكريزيا كردي او تجربه عفرين دوباره نبي جارك دي لهمبر واقفي قول مدبن باش ما مثلا تركيا مدكاريان خد كاج بو ارمان كرنا دفرا چمي فراتو تايبتي دفرين كردي اگر ترکیه دست به ایرش کردن خواهان جی آرمان کردن دورن کردی بکه لگوری نارینا تاوی هلوست امریکا ویدمی دوی چه به هلوست امریکا وقدان استندنا کو آن هاد که به هزین پیادیر ایلشکری دی که دوشر داعشی دی و وک هزین جهزی گونا فیمانی بوینار کرد که از به هود کم و نبوی شوای گود هندری عفرینید بو
لێ مەترسینی جدی هەنێ ji ber bercewendiyê Tirkiye vê herêma hanê de hene gokaribê yani مەترسی gokaribê herêmê Kurdî ji hev du cida bike wek çawa hundirê Efrîn dibû di herêma wek باش مامۆستا ینی تورکیه باش نها ینی تورکیه دەست بە ئەرمانچران دەبرن کوردی گەریە لە گونداواری کۆبانی هەروەها لە گونداواری گرێسپی ji ber çi hetaniha ئەمریکا هەلوەستێک جدی دەرنەخستیە tenê bêdengî hilbijartiye sedema vê yekê çi bêjim Amerîka anha Tirkî belkî hinekî Amerîka razî bûna Tirkiye dixwazin baweriya me yani ew têkilî peywendiyê Tirkiye bi Rûsar e Amerîkî di dawî de yani yekser dev ji Tirkiye bernade Türk hûn zanin helîfekî stratejî helîfê NATO bi Amerîka re di hundirê bazar nade yani gumanek çê dibe hundirê bazar nabe hundirê Tirkiye hebe bes ez ê bawer nakim bi wî şêwayê got di Efrîn diçêbû di herêma Cezîrê de taybet herêma Cezîrê de bû yeregehayê bibe tevwê jî Encumena Niştimanî Kurdî wek min got divê karekê xwe bikir nava herêmê hanê de û dozekê bibijî nav hêzê navdewletî got ev û newlo tenê jî parastinek ji herêmê Kurdî hebe û ji bo sivîla û ji bo derbaskirin dirên leşkerî li herêmê Kurdî çê nebe. بله gelek spas ji bo mêvanê me Abdulsamed Xelef biro endamê polîdûreya Partiya Yekîtiya Kurd li Sûriyê got îro mêvanê Sêdî Arkebûzar spas ji bo amedebûna te spas.